kuri ya migisha. Amen. Nabyo mwijuru cange mwisi nabiriho nta nibizoza byo nkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje. Yo mukunzi nangegeranya nta rupfu canga ubugingo nta n'abamarayika. Tugerayo. Urazi? Ayo cyane. Wisconsin. Yes. Turabasu. Wisconsin muhaze. Ayo cyane. Kucapa cha 215. Yewe amasegonda ari mu musozo. Ari kwiro. Mwa amazi gotomera. Ndagutsinda neza. Gotomera. Wavuze action. Uzadushiyemo natwa. Hello my people, my lovers. Tunajijwe cyane no gushimutana none icyano y'abandi. Turabyishimiye. Turegereje aba bantu babiri muri kubona banyambaye. Umwe yambaye hano ubonye jezi, ubundi yambaye agapira. Uyu musanzwe mumuzi, umucuranzi ku rwego rw'isi. N'uyu n'umuhanzi ku rwego rw'isi. Turabyegereje ngo mwegere abantu batuye muri Australia, Canada, muri Maine ku banzungu no muri Texas. Hose kandahaza. Louisville ndahazi naho. Tugerayo. Urazi? Ayo cyane. Wisconsin. Yes. Turabasu. Wisconsin muhaze. Ayo cyane. Kucapa cha 215. Habi ito ndabakira habakanye. Turabasuje abantu mwese mutuye ahantu. No muri za Norway mu Cyongereza. Norway. Turabasuhuje hariya kuba bene bari bafite igitaramo. Murumva muri Norvege. Aho ahandi nibagiwe ne. Muri Namibia. Muri nani ahagiye nkomezi prosper. Sinzi ngene bahita. Nibindi bihugu byose bisanzwe. Muri Iowa. Iowa kuba nkomezi prosper. Sawa, turabasuhuje. So, tugiye kwataka rero ni ya game yandi mumenyereye. Mukomeze mwandike commentaire mbi iremewe, commentaire nziza iremewe. Ariko ndi izi nziza zose turazakiraga. None ko uramufunga se? Nimbi gute. So, muramo password hano. Uyu wamwita Cliff, pianiste, ndabavuze. Uyu wamwita Yves, n'umukonducteur wanje muri Upendo. Upendo Ministries. Ministry. So, what happened? Icyongereza nasho kirajamo. Turabanza mu bijyanye n'ijambo ry'Imana. Ufite bibiriya yawe na bibiriya yanjye. Tugiye gutangira. Muri ready? Ready? Sawa. Ukomeza ukanda ku matusha hari. Kuri clavier. Turabara y'amasegonda azwi. Na 5 se? Ni 10. Ni na 15. 15 ni menshi. G10 niyo yazwi na leta. Okay, twagiye Tito. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ayiko noneho 15 seconde yakwiye. Yemwe nanabongeje ga prolongation mwatsinzwe. Mwa amazi soko. Ni mwa amazi mwese. Mwese mwa amazi. Yafunze ga yatsinzwe kare. Kami seconde yakwiye. Amasegonda yashize. Gute kandi imisegonda yashize. Yves namutsinze. Ikintu cyerekana ko namutsinze. Dore we Yesu aramanika amaboko. Niba refa yize ngo nakomeje ndahiga. Refa yavuze ko amasegonda yashize. Uko nijya bari iryo ni ikosa. Ubwo ngiye mfite umwete. Muhamazi yuzuye kubw'ikosa yakoze. Muhamazi gutomera amazi.
refa wasifuye arakora komeza kurambura ndaguha ruje nukomeza fata woga iyo ni ruje gata ndaguha umutuku oya nywa soko urayamara ureka abafana ba ujye kuyamara twavuze ko bitari mu mwana yamare twagiye kora harizo umurefa twagiye amosi fete vite yewe amasegonda ari mu musozo ari kwiruka mwa amazi gotomera gotomera ubone kugira ijwi ryiza ayo oya natakira hano kuri bira nk'ifite intuza yobu kanone ndi yobu ntiyabananira muri 15 seconde so gotomera ariko amazi ni make mwa yamare yose yamare ukukora iki nandi oya ndamwongera yanyuma twagiye muri Obadiya umugabo witwa Obadiya Obadiya Nkembe sukaga nabonye bagotomera uwo ntimwamubona ari mu gikari cyane amasegonda yaje Obadiya badakunda kuvuga muri Bibiliya nkamutora gute Ife namwe amazi gotomera so singuze namubonye oya ye amasegonda yashize ese nijya gutera okay sawa nabandi igitangaje ni nyange umubaze kumugaho reka nkama oya ye gotomera ho yanyoye si oya yamanuje gushaka gate kandi yamare nabubonye badi mwa amazi birashitse Obadiya Obadiya ndakwereke ariko amasegonda muri kwihutisha amasegonda 15 wewe mu amasegonda nyine yakubara Yakobo ese ni Yakobo mbonye yako Ive nashire microphone hasi kiramusha ntakibazo si watsinde amasegonda nagarashi yashize agiye gushira oya agiye gushira sana riba nta kibazo Ive namwe amazi nagotomera ako nawe man kura dutera kuresha buretsa tubanza segonda dushaka nka 15 man ni ndiri kubara amasegonda nubara amasegonda oya ntabwo uri kuyabara mu mbase mudufashe kubara amasegonda man ntibongere kudutsinda kuko nk'ubu yakubona mugezeho karega amasegonda maze gutsinda bingahe bibiri kubusa bibiri gatabaye waje okay twagiye umuntu yitwa Ezira mbarira misegonda Ezira tuye kure nguyo Ive mwa amazi ndi kungoma za mbere nari kimuguyeho oh la la kandi Ezira numugabo ataza bavuga cyane ese ko ari abantu ba pasiteri bajya arabantu bajyamiwe cyane muri Bibiliya gira vuba gotomere Ezira usko mutazi Bibiliya mutazi Ezira antimuziko muri Bibiliya ari umuntu twari rutikanga uyu muntu wanditse ngo ruti ninde ni rusi ko no rutikanga ni icyongereza soko ni rusi niwe bita ruti okay twagiwe shakira umugabo yitwa ntawe urimo arimo Amaji de Black oya naimbonye ahaneze gute okay Hosea ngozana nangiye kubaza abanyeshuri amazi mbe nyasuka ndabonye ahantu aherereye mbe ntwara Hosea wa Kilife singunga cyaje Hosea mukuru yose amazi Saya mufa nani abonye ko kari gwatsa kunywa amazi
gotomera yanga yasigaye ja mu ijambo indani nkwereke sawa ni cyongereza gusa inja mu kinyarwanda nyene ninjira indani nyene naringiye indani sawa twagiye murabona ko bari kunyiba avuze wose n'undi ngo nawe oya karakoresha telefone yanje niyo mpamvu telefone yawe se bibiliya ni yawe bibiliya yireke tugiye kwinjira muri bibiliya indani mu baroma mbabwiye n'igitabo muri mwese muje mu baroma inyiga sindasoza mu baroma ndababwiye mwinjiremo nabahaye permission injiramo sindabegereye iyo nyanja muyihagararemo sawa twagiye nuvuga ngo shakira ahantu handitse mu baroma handitse ngo nyamara uko niko nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guhega ubuntu oya ja muri ibi nabwo ja muri mu baroma singi inyanja yose handitse ngo nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guhegwa ubuntu jambo basi kane baroma kane wayibuze iri nyijaho nyene biraho iyo uwo murongo uraho ngaho nyine uranywa ifanta nyamara ariko ku murongo wa kane nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhwanira no guhemba ahubwo abyita ubwishyu nari nanabonze bibiliya umwana si umusomyi oya wanze gusoma rega turi muri bibiliya turi muri ndani soma bibiliya sawa twagiye mu baroma nyene turabara amasegonda ahantu handitse ngo watangiwe ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe twagiye bara sinsubiramo uko uranyumvirira yatangiwe ibicumuro byacu ariko none iri jisho hahandi nyene kane turacari muri kane ahandi ndaje iyo masegonda ntiyashize ntawe urashe aho ngani mujye ku masegonda kubera ko iki nyine amasegonda biragoye ngo yatambiwe ibicumuro byacu so kunywa amazi oya iyi ni sawa haranditswe ngo abaroma 4:25 watangiwe ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe amen byumva so kusoma bibiliya twagiye rero tugiye muri session ya kabiri watsinze ndamutsinze pe kuko yari ibintu binyine bigoye saba nyine mikrofone fatira mikrofone Mr. Moses twagiye shamo karirimbo kamwe kuko imwe twegereza dusezera batangije amaturo ku musaraba nahakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro naronse umuzingo wanjye
biragwa kweli ku musaraba nahakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro imiryango yarungurutse yagabanye kuri ya migisha. Amen. Nabyo mu ijuru cange mw'isi nabiriho nta nibizoza byo nkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje yo mukunzi nangegeranya nta rupfu canga ubugingo nta n'abamarayika canga ibigeragezo nabiriho nta bizaza byo nkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje byo nkura mu rukundo rwawe byo nkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje byo nkura mu rukundo rwawe byo nkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje byo nkura mu rukundo rwawe byo nkura mu rukundo rwawe Yesu umwami wanje yo ndimbo urayiziba sizo kuntije iratibutse kwa mutima nawe indirimbo mazemo iminsi cyane nukuri ngo nta biriho nta nibizoza bizodukura mu rukundo rw'Imana Imana ishimwe itangira gute kuri iyo sinibukana itangira ariko hari akandi gatero bavuga ngo iyo ndemerewe ariko ya muririmbyi Imana ihumugisha yandirimba ari umuririmbyi w'u Burundi ngo ni Fabrice na Maya yarasezeranye urabazi uramuzi niba ari indirimbo vuga ngo ashira gusezera abakristo so turabasezeye mwongere musigara amahoro tuzagaruka gushimuta nanone twe tugeje gushimuta amacana y'abantu tugarutse gushimuta muzasome mutwitabe ko twabatumiye muzaze muri benshi kandi wowe utari bwakore subscribe uyikanda ubunyene bigishoboka yuko ibonwa niko bimeze ukande bigishoboka ko ibonwa icana ubwire vuba nuko turagusezeye wowe wicaye muri saro uri muri bisi uri mu ndege we love you uraha hirya mu nguni ujyanye muri saro I love you